Evo ovako, radimo još jedan unboxing. Znači šta imamo ovdje? Imamo neobičan unboxing, znači ovdje se radi, ne radi sa telefonima i uređajima tehnologije, ali se radi o nečemu što rado koristimo na poslu, a i kod kuće. Ovo je, što bi rekli, onako narodski secko. Ovo je nešto malo bolje od onih što sam imao prilike da se susrećem u raznim kućama VMF-ov. Znači, da kažemo, ovo je profi, ali za kuću. Znači, VMF-ov Kitchen Minis, kako ga oni ovdje nazivaju. Secko klasični, chopper na engleskom, znači secka sve što je ovdje konkretno bi trebao ovdje prikazati kako pravi pesto genovese sos. Uglavnom, radim unboxing, znači moram da nabavim neki skalper, ne ide ovako da ovim makazama ovo derem, ali dobro. Šta je tu je, pošto ja nisam profi youtuber, onda to mora tako. Evo ga. Nemam iskustva toliko, ali evo, potrudit ću se. Evo ga. Inače, ovo sam kupio po želji moje supruge. Ja sve seckam nožem. Ali ovo dobro posluži. Evo ga. Znači da imamo šta ovdje imamo. Imamo dobro pakovanje. Evo ga, mašina. Onda ovdje imamo uputstvo koje nam neće biti potrebno i ovdje je ambalaž dalje. Evo ga. Da uklonimo i ovu kesicu. Ovo otvaram zato što ću ovo svakako da koristim kod kuće. To je moja žena će koristi, a i ja ću vjerojatno. Mada ja seckam sve. Evo ga, VMF-u, boga mi težak, čvrst. Da vidimo. Znači, ozbiljna priča. Evo ga, znači ovdje je ono motor, klasika, VMF-ov. Kućni minis, dobro, napravljeno u Nemačkoj, nemački proizvod. Evo ga, ovdje ide nožić, ovo ima zaštitu, neću da skidam, verujem da je oštro. Poklopac gore. Evo ga. Stiskaš ovdje, struja, klasika, znači, uglavnom nije loše. Malo podižemo kvalitet kućnih aparata na viši nivo VMF. Eto, to je to. Javit ću vam kako je bilo.